Kakasi Student Union KSU Sengkeme hapo kejelamu sama lambok star marngar sasisi na kakatsau terik uyayong arjar penriau kalapoi samadan malki pan ajing kersyani ya kejingki syatngan jong chairman ke Green Tech Foundation uba H ban Theodore nonglang kabalaya menta lapalat sispa sanpau kenta. Habapoi hakatei gajaka bat habai keren bat kilat patai kubor nagliang samla lambok star uloong kasenghi ke kersyan purai kejingki kikun samla kibalayang hakanong remia ka jingdon ki jingsisa lengba ka jinglum jinglang ki kot kisla ulo ongru ba ka seng kanang baibnya bat kani ka jingki bat ban benram dak boong manu ban simi ka jingkli lada don ka jingja ka basungsi ina duka ski banang kong ka kistang ikit kijing ki jongki dak wa samsat kan kamtam Sharman jogini ka Green Tech Foundation na kaliang juga seng lawan amisi ni ki lar ni sotu ni ro biya kred maki kalong ba dadon ki kot kislah jupan sya jugi lomba ki RTI lagi cepat dan repair andai hatu keju ke sni pi ibo nak liang suem lo persang dan ong ba kamdan menundu ka permen structure ng tepo pendeng di nak liang itu ke seng isno ba kani ke jingle sakat kamur ni le kai jing im kun sama dan kunu ke jingjia wasisi malu mensim ke jingit kli na sngolah ndu si kinti wa ya ke jing sathan ada dei ke kitu rong ba wa pasin syar gari bagi jai perlu jelas pokoi ngasno ba kare kamram juki bakini hat dak kunti badai bagi kram kun samla ini kun samla kini shu kun samla jumba kin pa soto kini samla ba sempang bat pipet ki kot slab la trisiton ngasno ba kamram juk sarkar kan sya skor iki handai kum golong i baki sedang ban nang yele ban nang pensai maki tu ke ya ka ikwa ma ba ro threu tip lamba jing pensai ini kun samla ina kaliang itu kaseng i yai monitor ni kam tada ka position ko ti ngas ngopan ong ba kas kakar ban sim ke cikri marang ngait ba ke jing sok sat kan ni khul samla ni ngakrai ba kam lei bisulong ba katang drama na tamasa rai kini kila ui ya ki ba kim priang yu le se ya kata kar ko prakhat dan sarkar ba remut balik thombor bat bun balang ni kubur ya kata ke jing long juman kolong ba madu bom kwa tak jing roi rai ke jing long juman ko prakhat dan sarkar iba haju kapor kwa ya ka rohi haju kapor mo panpar bat ya kitrai tremuluk di mas nguban su ong dukum ni sarkar lada kadai ke sarkar ke basutu ke bolong syai bolong khoj mas ngoba kata ka jingkhang jong sarkar mas ngoba kadai ben khot klenti kamdai su pha ni siang rai na thrai gini khun samla kamdai basu kran tu ka pha jingtho bun sien sarkar kali pendu rum baklawa du menteri bapet ka cukam cungkai perthai pokok ka jala ka chung kadi kamram pat jong sarkar ada ka sarkar ka sngoba kamle bakala kalban khot khmat ban yakran aset pasha kum kalong bakran tu sni ba sarkar teng kali ni ki project ba he ka pasang menjat dan le lendat pada ya ka sur jumpa ba ajing sya kadi kamram sarkar kan ban kondok tek public hearing kat kani project ban ta ki mariang ban ta ki tolong ban ta kamtam ki jingong thodong sokon ju ti kapong yam kinalian ko seng sngoba kini jungle sarkar teng kani kamdai ka reason syar bor ni reason syar pat ba bat ka pos MLA ni ka pos chief minister kamdai ka permanent pos ar kile kai bat ka sur pat ba station ke ski makiro kil sya perhiat ni tak ngai i ba kanam dan kudu junge lagi dan ni komon ndai ngintip kadan ayu selendet on rokom ta yule kadan e selendet jaga jepan e sarkar ki kon samla ki sinakaliang Green Tech Foundation ki pensngo ya ka isu ke badai ke bang di berok ya kubur bat ni soto ya ka isu ke badai andai naliang sarkar su pensai ki jing pensai ki bolong hemla hi basoto long tun kalan met pensai ku bai bat ka kuma pau ko sla kuma pen ini ko samla ni ke jing tho kumai bat ka tien kumai te hangta ka saong bayul se kadan e selendet dengan ngoban ong sarkar nai pensoba ia kita kibru na sobat pet ya jinglong juman ya jing penek persa ki mariang kamtam ru sengap sya skor ia ke e jing ot junam kun sonlai ki persang panyada bari kendong ya ke jim habri juk nika beri ni truk i pro ki badon sarkar ong ba ki ki syakri jong pai ba ki mala syukran mata mandai kuntu ban syong ba ka jingkhang ka hawa kini ki la ai ka jingtho makran nongkong kari kamram sarkar ban long official da pagin khot kren ki sekemi jingkran bai penbet ka ibadai ka ibalat hangtang ni salut kai ndai kum golong mantai sarkar ka persang ban suang ba pen kalain kuwi kuma yu chungtep la persang ru ban sura jubor hospital
hajakaban khot chi kran ni persang man penting ke smith yang semua kani ke kabla pembelian kapreng jong ke jingya jong si thi na kaliang ni somla bola ya ji jing sat kan ji khi ke jai kuma kran longkong na kaliang keser seng ye monitor na kam bat lada dei yang i bangin perkhat ke plak dalam tiru ni sesong mal perkhat lamar ba ni hap burom yek senjam begini kisak kun somla ki ya sien senjam dari tangga wing asuang ba lada kadon kanu ke jingjia ko futunan i kita ke babat yo kam sensar kada hapan sim ke jingkri lada kami kanu ke jingbom songsuk songsan po jongka nombak selong po jongka bringi trek ko Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya